Dobar dan svima i dobrodošli u novi video. Iza nas je prijateljska utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, koja je odigrana na stadionu Koševo, a susret je završen rezultatom 0:0. Iako nije bilo pogodaka, utakmica je donijela dosta zanimljivih detalja, nekoliko novih imena koji su privukla pažnju navijača, ali jednu veoma lošu vijest za stručni štab Sergeja Barbareza. Naime, golman Osman Hadžikić trebao je konačno upisati svoj debi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Planiralo se da uđe na poluvreme i zamijeni Martina Zlomislića koji je igrao prvo poluvrijeme kao golman. Međutim, na zagrijavanju Osman Hadžikić se povrijedio i osjetio je probleme sa zadnjom ložom, a povreda je bila dovoljno ozbiljna da nije mogao stati na noge. Teren je napustio na nosilima, a zatim je prevezen u bolnicu na dodatne preglede. Ostaje da vidimo kakvi će biti nalazi i koliko će trajati njegov oporavak, ali svi navijači Zmajeva sigurno mu žele brz povratak na teren. Same utakmice tiče, Bosna i Hercegovina je izgledala disciplinovano. Nije to bila utakmica prepuna prilika, ali se moglo vidjeti ono što stručni štab pokušava graditi već mjesecima. Barbarez je u ovoj utakmici probao dosta stvari, dosta kombinacija i nadam se da je dobio ono što je htio. Naravno, uzmite i obzir da je ovo samo prijateljska utakmica i da nijedan igrač nije dao ni 50% svojih mogućnosti pred svjetsko prvenstvo, naravno da ne bi rizikovali neke povrede, tako da bit će to sve dobro, ljudi moji. Postave su bile izmiješane, svi igrači su dobili priliku, naravno osim Džeke Kolašinca i Vasilja, ali uglavnom bit će to sve dobro. Posebnu pažnju navijača privukao je Mahmić, o kojim pričam od početka. Mladi vezista odigrao je svoju prvu utakmicu u dresu A reprezentacije Bosne i Hercegovine i ostavio veoma pozitivan utisak. Već nakon nekoliko dodira s loptom moglo se vidjeti da se radi o fudbaleru koji ima veliku dozu samopouzdanja i kvaliteta. Onaj dubinski pas za Memića je stvarno, ljudi moji, doktorski čavi fazon. Njegova smirenost pod pritiskom, pregled igre i tehnička potkovanost podsjetili su mnoge navijače na Miralema Pjanića u njegovim najboljim danima. Mahmić iza sebe ima fantastičnu sezonu u češkom Slovanu iz Libereca. Na 31. odigranoj utakmici postigao je 8 golova i dodao 5 asistencija, što su zaista impresivne brojke za igrača njegovih godina. Upravo zbog toga već se dugo govori o velikom transferu koji bi mogao uslijediti ovog ljeta. Prema informacijama koje kruže u evropskim medijima, najbliži je prelasku u austrijski Red Bull Salzburg, klub poznat po razvoju mladih igrača i njihovoj prodaji u najveće evropske timove. Mnogi navijači odmah su povukli paralelu sa Kerimom Alajbegovićem, koji je također napravio važan korak karijere odlaskom u Salzburg. Koliko Mahmić zaista završi u tom klubu, mogao bi dobiti idealno okruženje za dalji razvoj i dodatni napredak. Njegova trenutna tržišna vrijednost iznosi oko 5 miliona eura, ali nema sumnje da bi ona mogla značajno porasti ukoliko nastavi igrati na ovom nivou. Zanimljivo je i to da je Mahmićev reprezentativni put bio veoma specifičan. Rođen je u austrijskom Velsu, prošao je nekoliko austrijskih omladinskih škola fudbala, čak je igrao i za omladinske selekcije Austrije. Ipak odlučio je nastupati za Bosnu i Hercegovinu. Prvi put je obukao dres U19 reprezentacije Bosne. Nakon toga se nešto iskomplikovalo pa igrao za mlade selekcije Austrije, ali konačno je došao do seniorskog tima Bosne i Hercegovine. Toga mnogi navijači njegov dolazak u reprezentaciju vide kao veliku pobjedu BiH fudbala. Dok se reprezentacija priprema za naredne izazove, mnogo pažnje privlače i transfer priče naših reprezentativaca. Jedan od igrača koji bi mogao promijeniti sredinu je Ermedin Demirović. Nakon 2 godine u Stuttgartu sve su glasnije špekulacije o njegovom odlasku. Interes navodno pokazuje italijanski Lazio i engleski Leeds United. Demirović iza sebe ima veoma dobru sezonu i jasno je zašto postoji interes klubova iz jačih liga. Pored Demirovića veoma zanimljiva situacija oko Tarika Muharemovića. Mladi štoper odigrao je sjajnu sezonu u Sassuolu i sve više klubova prati njegov razvoj. Dugo se govorilo o interesu Intera, zatim Tottenhama, a sada se ponovo ozbiljno uključuje Juventus. Italijanski mediji pišu da Juventus želi vratiti Muharemovića u svoje redove i da ga vidi kao važan dio budućnosti kluba. Posebno zanimljiva priča dolazi iz Italije gdje se navodi da Juventus želi iskoristiti prijateljstvo između Muharemovića i Kenana Yildiza. Njih dvojica su zajedno prošli omladinske kategorije Juventusa i ostali veoma bliski prijatelji. Upravo zbog toga čelnici Juventusa vjeruju da bi Yildiz mogao imati važnu ulogu u pregovorima i pomoći da se Muharemović vrati u Torino. Solo navodno za ovog defanzivca traži između 25 i 30 miliona eura. Dovoljno govori koliko cijeni njegove kvalitete. S obzira na to gdje će završiti, jasno je da je pred Muharemovićem potencijalno najveći transfer u dosadašnjoj karijeri. Pogledamo kompletnu sliku sinoćne utakmice protiv Sjeverne Makedonije.
Možda nije donijela golove, ali jeste mnogo razloga za optimizam. Vidjeli smo nove igrače koji mogu biti budućnost reprezentacije. Vidjeli smo razvoj naših fudbalera koji privlači pažnju velikih europskih klubova. Pred Bosnom i Hercegovinom je veoma zanimljiv period, a navijači imaju razloga vjerovati da ova generacija može napraviti nešto veliko u godinama koje dolaze. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i subscribe. Pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!